Se Nyankopɔn ka ho bibia be yie. Ne be wie yie nso ama yen. If se wono ene kronkron. One na din se si ne boka say I am that I am. Miara ne miara. Enyum we said ye onyum tuni no sisi peche ne voice no. Media kira mewu. Se media kire pa se meto bia mewu anopai mewu ahyemu mewu dikaja abusua ke yenua no mai wudu omochi a anopai gitum sa ahyase anya kitwa bi nenso awie no ba kase o me pa cho se Nyankopɔn ben wona se wodi Nyankopɔn eya wo kan ni fo wa brabo mu a wuti se kresi a so fom se ko ya ma wo 2 minutes sa kwhwe wo be kona atretre anopai mempaye ne se Nyankopɔn wontre wa hyem dem so amen anopai madesrade ene mempaye ne se Nyankopɔn baby awdo na besie no nyina won fa hon kan ho Nyankopɔn ko na wo che wasase a langard ntime maso anopa baby awdo na atia Nyankopɔn ma ho nyina anya wo dia me kire se won tre wa hyem Nyankopɔn ma onya kese Nyankopɔn anopa yi se de odwomtuni ye kan wo ma wonya tre na emom enai de wo ma wonya bida Nyankopɔn ema wonya susudia ema edom ne mpempem Nyankopɔn ma wona mosronko in your generation, in your cycles, in your peers. Nyankopɔn nya okasi anopai Nyankopɔn wa mani swade hu ne nyina enya de betimi aboa dom ne mpempem na ye behwe so na yakase adan ana ye nsua wo anopai wa pomu tesen me ye sure se bibia hyeye menyim sa dom na kan ho wonso you are counted among the living atiasefo no wonso di wom anopa Nyankopɔn nya okase o se de waya mekase no wanya wonso sada wama yenya bole wama yenya big wama yenya fat ne mom srade de wama ye no rebegem so amen. DJ O'Marion behind 1 and 2 Kofi Taylor also supporting from the corner. Anopai waya ma anopai Nyankopɔn to ni hira nwo so anopai awurade mra busua no mu baby a esumda ehan ne nto ho baby a werehwo wo no anigye nhya wo ma anopai anopai ka kira wo se na nka mewra ho nenso no hearing the voice of the gangster cat this morning, I am fully and highly inspired. The inspiration is too much this morning. Nyankopɔn wan kan ho no pay. Jemesway. You can check the time from the studios exactly 49:6. Simana makuma kwa aduana nkuna bo apanonsia ehomedie de Okogyeabour. Yes, nkonya no pay twimedie no ye fra no Anidaso Wɔhɔ Obia. Kofie apom tesen braha sa pepepe anopa ye be kese kopem se ye be kese eye Jesus naka anopa gitum se Nyankopɔn se obehira wo a enya fe na wakwaje permission afri nipa ho nipa chawo. The declaration made by the divine authority has no objection of Wabusua Penny. Nyamiso obesira wa Wabusua Penny woni twaka. Eye Jesus naka. Wono na wahya ne ho boka ewiase nyina ntam se. Wodeda krope. Ebeka aso da kase agufom. 3 days obesi. Nyankopɔn na akasa no ebe mo so pepepe awurade asem nie
Anopa wo ba wo ye Facebook no eso a the program is airborne. Fa message ni nyina bra me e wo Facebook no so ye na Nyankopon ase ai. At the same time, my WhatsApp number is fully activated. 0593406565. It's your WhatsApp number. Yeni nkomo, yena Nyankopon ase anopa yi. Efise Nyankopon ama ya yenhira. Nanka nipa be hwese nke ye da ye no an ke ye nsori biem. Nanso anopa ye ho odin se brezia homa. Anopa ye ye tentan se chiwingam. Ya ye bare ya adom no ama ya say you know eni ti anopa ye na Nyankopon ase for wase da bra me ya tena se anopa ye ene ya wada Nyankopon wade ye twa Hausa ni be kasa kada kaza ya shuruwa na kire sen kakran Nyankopon wade ye twa enu nti ene aye on the 6th day of June 2024. And there are exactly 160 days, the year of our Lord. We have about 208 days to go. And Apagitum said, you are not going to surrender to the defeat proposal of your enemies. Nanka wa perform pe so ba hwiase. Send you won't succeed ye. I'm a pay declare. I'm a pay tell them. I'm a pay can be bitch like one catch like one say. They can be your classmate, but they can never be your grace mate. I don't know. What the any is wrong. I'm a pay your day Nyankopon say. Ya wada no pa. I'm a pay over kasia papa. Jitu musa. I'm a pay me pesa wankasa. Make some declarations upon your own life. Media makame dia dada me say me aba afa ente also wo ba ye Facebook no so a DLFM 106.9 on Facebook ya na do message na bra me mo amo wo so amo hwe ya ne yada mo ase aya na mo share page ne be nso ama yen sadan so ana me WhatsApp number na me bia tum ti wo betimi do message na bra me as usual ni en cancer mo nkere wo twedi ampo anopa ye mo na mrane every say won na butu mununkum achi a wo si from bebo epumo misa enu nti obonto wantimi amfa ya nye hanam ama ne si anopa yi na dumada I'm a pay the grace is sufficient. I don't know enough. And then Sujitum said, we are ready to open a new chapter of the day as we have already begun. Me pacha di obeka kire wo hwa no pay enne be ye hwama wo every say Bible say techere man edi nkire ne di wache eyeja anesa ye nso yinu di obeka no enne be ye hwama wo and pay declarations by and I will make it upon your life. Declare ka kire wo ho say wo be ye susudua ka kire wo ho say asase na ne so nanso awien ba kase o ka kire wo ho se enipa bi hu a wo ho be ye wo no manwanwa ene won be hwa wo saa ka kire wo dom se enipa bi be ka kire wo pen se enye wo na mere bi na wo to atete no eye wo a nanso na mo home ama me ho aye mo nwanwa de a eye Yesu na mhia no eye adom ne na to me so enti eye adom no a I'm a pay yes, you want some cow. If it's a baby, if you're in a quawa. I remember those days, I was saying, come on, Trosso, and I said, I'm a man zoom. Ebian come could be a more. Next when a man see a condition, we and notice I don't go for a bay of what we say. One no, and our father, a pro attitude, I say, you know, ye.
enu ntira no pay DJ Omarion edua bi humre ene wodi afrusa ne kwansase a wo bɔ nwumu yi ensɛmuru yɛyɛ ne dɛ abrantie yi bɛyie nti ewurade anopɛ metinam ade ama miankasa linear penny Roman father, and I keep saying say in the absence of Roman father we the mass servants we are here, and until the mass servants are here me sure say Roman for someone make their multi as if say Roman father eba ayana a mass servant and you trying to hushia na ye share na ye puro no enti Roman fathers in the time bia no wo mo ho bo onhusie Roman fathers wo mo no wi they are not smokers na mbom da bia no wo mo ho bo onhusie free said ye mass servant ye de ehye no betwa wo mo ho ahia be puro wo mo husie no ayana mbisa mo say the Roman fathers yi wo mo ye kusia na ade a mi ye nyina no death warrant ana me sign every seminim say me ba say Roma ba mewu nanso ye wa kurase ne yeto nwum bi ya abo amani ha efia ha wayai ya abo amani ha efia ha wayai say Roma ni ha de a goes bi ense hye bia no ye behye because oba obetete Roman father no akwese no aboa we pataku aboa pataku wono wa monsa akura no wo tufunu na wode kakra beto ayo mudi ani abusuapani so refre yi no ase Roman me yehwe se bibia hye yi de the American will be a Sunday. Will be a Sunday. And we know say Roma yan address was send ya bahano mo a doctor tip. Say a video so a video shop. Yanyintum I will court. But me sure say Roma bibia say ye dear. Baby I will be an Yankopa one count. I'm a pen Yankopon concro no enshia what a Roman and I wouldn't na mebo empire ma wono enti sa wotisi obi kan sa fufuro bia no Roma ye ya bayisam enyintum I'm a pay adom no Mama nko me WhatsApp no so na men kenkan messages ne kakra I am sure say Ghana for making some declarations upon their own lives and a pay the obeka na beya hama wo Yes. Everybody Obia. We say good morning, Wafa. You have said it all. Amen, 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 amen. Gladys from Dodoa. Dodoa, Mr. Momo Mutie Mudodoa, no Adia Muye Bi Ohon Mo Amempe. The Amempe wo Dodoa for when say Omari way. The whole greater Accra wo. Dodoa pa na manwo. Na amanwa tinyaba dodo wafo nko agya aboso na efa oyemu a wa beka kire mi ana anka awete o say ekwa na fe mesrabu dodo wafo muntumofo I say me call ye fa se kra wotra dodo wa ye fa ba bi apatrofa me call apatrofa last 2 weeks amanwa bre anam se enti dodo wafo enti monko amotima kuro yi mu adi muni ye ne befa mo yam ye nyina ye kuro wa amape mo ye nyina ye ntwanhia ye nyi otwadi ampo nyankoro pon kwa me aye ye da se papa etiefu ani ajanfo amape munyam yai That's right. I say good morning, Wafa. I thank God for my life. Midday at the Eric at Shaiman, Lebanon. Lebanon, you zone 1 now, zone 2. I say good morning. Midday at the Coffee School, live from Agboba. Thank you, Jesus. Agboba no side the Benya. Why you teaching Yanko Ponwa? Agboba no your fitting shop. And you were Agboba Cemetery Junction. You were Agboba no. You were Adrensa. And you were Agboba Park. They say me who know papa. You were Assemblies. And you find a way. Simple. We say good morning, Okogyeabour.
Glory be to the Almighty God. Amen, amen. Me dey at the Eric Obin AJ Ashoman Estate. When you know Ghana East. Agboba ni nyina Ghana East. My dear. We say hello my brother, good morning. I thank God for my life. Amen, amen. Fifi Bonnie. Ewo tema. Enti tema fo ayana machia onabo eye Yohane ama ashite ama mewai. Monkantre ne say ne wo fase wo chia no. On the Yetema Metropolitan Chief Executive Officer. We say good morning. It's a new day. I am grateful to see today. Wasimedi Edekwafo Kwesi Adofo from Tema New Town. Ebusuya nso fa message ne bra mani enken kan na nyankopon ase. Live on Facebook and so yeah, Juma DLFM 106.9 on Facebook. Where the about was say thank you Jesus. Meeting Eddie Janet say wow. Was say Jah bless you uncle. May I say Jah Rastafari. Yes. Say what in here simple do I will be Ghanaian also. This is from the legendary, the living legend Charles Kodofosu. Daddy Lumba was in Yankopon kan who to one said that, and of course one said that Obia Enquires say. I would declaration wa yem papa eye no. Or say one said that, and he said when you GDA and nothing about Bible class say when you GDA. Na se wo kasa kire bi poise ntutu a ebetutu entiano pa nya snap yaba ya gidie sa snap yaba na declare ma ho se wo nso aba ebefa wasi me de Abigail Baguna wasi good morning my brother amen amen no de atato wasi good morning Okogyeabour how are you doing me hu you and wasi thank you Jesus amen 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 Augustine Kofi. We say amen and amen. Me dey ede wofa yaw teshi. Papa no shira no shira wo. We say I see my life today. I thank God. Amino or say yaw Jacobu Abu Abodeshe. We say nkrampa no watwa wie de ana o sin kra no. Okay. What the men cramp amana so na ekoko no emu say ye ntwa mfa no adokun a ohia de abepene munya ye ne ntu nyankopon honyuma no pai. Good morning, I thank God for today. Me de akwasu abene wa akwasu ase bibia hye ye de wase me din e de set sakuma no amen sakuma no for Obia ho ye de Yesu mo odesa no manam. Was it today is my birthday? Amen. Me doing at the piano Tema New Town. And a happy and a special birthday going out to you. Piano, Nyangupo Winchra on a pewate. David is a man country or say, O Mama so by a dias and what time for would you birthday no pay? David is a man country, I was Psalm 20 verse 1 said you don't know account for Tiasianam. Piano wono unyankopon dirimu ana obehimo frank agem so amen ebeye ye we ready Yesu aye no a we have a lot to say. Ready about say good morning of Okogyeabour Steven Midifridowenya. And I say thanks to Jehovah for another day. Amen. Yes. Greetings to Roman Father Beje also. When you know WhatsApp messages. Na me head na me call Facebook no eso na me kan ho so kakra. Michael Ofori and I say good morning Wafa. I am watching you live from Agboba. Thank you Jesus. Nana Ekuya Asantua was say amino. Was say I take him.
Grateful to you, Lord. Amen, amen, amen. Anna Teresa, I say good morning, Wafa. I am watching you live from Bechele. Thank you, Jesus. Piaga. I say thank you, Okogyeabour. God has done a lot. Amen and amen. Yeah, that's it. DC Queen Abigail. And I say good morning, Daddy. Amen. Yeah, what Daddy I saw some ukra. Daddy when the banner could fit like just what hey, anything I na no can say eka enfofo nko a anka aginantry abobidie before o de o da no ada nti na efra mu dada Kofi apom te san mo u di boni a wo onye if you are Kofi nye na Teresa Obeya no say good morning Wafa or say thank God for a wonderful day. May his name be praised. Amen and amen. I am watching you live from Nsawam Dobro inside a Okogyeabour Ocran. And one come to be traffic him. Eshem Mako 7. Yes, 5 cities. And I'm some boy. Cameroon area. Adriameden. Hey, come on, more yet. Near board in Pao. Canepano and Okogyeabour Ocran no. Eshem Kufu Sapa open Nikashri. Nay 50 pesos. Omari ameboa. Ene enkatie mako 3 ane akan ane yehu mframata ato ana de na yema wo ka ho a wo becha de se enkatie baga no wonya ka no ana de wo be hwe gu nsam na enkatie ne 7 pe ne e de ajo 5 cities mo nyina nso mo kwa asore mo de mo midi mo ti a wasi midi e de ya wasari. Good morning, this is beautiful. Wasi the program is loud and clear. Anna Adwini Nyansa was say good morning. I thank God for my life. I am watching you live from United Kingdom. Wahiman Krum anyhow. Adwini any Nyansa mpa. Adwini say bibia abakwa de. Me pacho UK etisen. Mo abibi nti mo to moto afri Ghana kopie bo nkofo amanso no yempire ne say Nyankopon ema botaye nti amode koye no emre mu times 10. Monye me so amen. When a chroma monsia, I had your bow very chalk. I had the Usi Hanomua, and you, Montrawa. When a monsia, simple cry. Yay! We say thank God, me did the Abuna Fati, and we say good morning, Wafa. No Wafa, say Bibia say ye there. We say good morning, Wafa. Please, I want to thank the Lord Almighty for my life and the life of my family and workers of DLFM. Yejo so yadas Emmanuel Siedu Bequeen. Kwajo tutu equiapem. Tutu equiapem minim hopa. I remember last year me ko equiapem tutu. Na me pake ekwan na nche ho no me kura asa me duebo Marion me duebo no pay papa say dem sika me pake we abeka sa me na me drive here car me timuni gina ye no ma me kan sa me ye di nsem huna no pay pa Marion ana car na me gina mu no me timu no e pake ye na ye taxi nam de nam ti me to ebura ya no a akuapem tutu ebura de be ma 3 cities ebura ya no ano Enquires mo 30 billion. Hey, mo amoti akuapem tutu mwanya wo hwe na mo amankran ha. Aduane afo pa mo ntena hwa. Na ha de mo ba de mo ba ya na mo da. Aha. Hey, utimi di banku 80 cities. Still abesa yo so kids. Wo koda ba wi amanwo kakra. Brodo ubewi bi ansa do ada. Tese krom ha de ni nyina so mi o. Wo men Enquires ha. Ediabo, Nyankopon abo he. It's official. DLFM 106.9. Ebusia ohwe bre no a no so abo apa ho sema no edu ma me nkwa homa no so na me Ghana fo ni nkomo na tie fo ndie minimo ho agro aba
Yeni nkoma no pay. Anopay me pesa wo kan sem mienu. Wo betimi atwusu no ayi mu baako. Ida se wo beda Nyankopon ase anase wankasa wo beka asem bi ato wankasa wa brabo so ebeye yi ama wo. Emeni yes na 0534050199 0534050199 and 0593406565. My phone lines are fully activated. Maybe atum yeni nkomo. I have my first caller on the line. Good morning. Good morning. Me wa fast be ni. Bede pombe de Tema Community 11. Simple. Yay. Anope me see me disi be yenhira. Me see be mu be yenhira. Majuma yenhira be majuma mu ma. Amen. Yankopon be hira me sanu aduma. Bibi bia me ye bia no ebe ko yie. Amen. Kisani audi e ko yie no. Amen. 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 Good morning. Me pacha udi de say na frame me friend. Awuni ya plan. Zo baba ba ko pe. 1+1. Hello. Me pacha emsa online no etete ko. Baby ala da mi girin papa. Mo afimie ni nkomo. Amini Okogyeabour the day we are there say we are more of them. Any Roman father who girin ekin. We are there more of them. And ya li biala na sunsun biala de to mochi bi Nyankopon. O share say o Yesu di. The dad Lumba shows. The radio station shows. The radio station you know titibunta na nyabo. No metu no nananu. No me say Roman father oba di no. Wanyi no yawa. Okogyeabour be ko bubia ba de radio. Meda se ye kafra wantimi nyina so. Mame emfaha good morning. Good morning, Wafa. Me Wafa asbe ni Wafa comfort ni kasasi betime. Anti comfort arechechere betire mame ntie o. Da obo ade na sisa na pay so wama ne han ni dia to me so ni nsia. Me da na sisa se wama me ti DL my phone kan me da na sima mu nyina na brabo me da na sisa wama ne ahode apomudi wo mo metumi dia sum ni yie. Amen. Amen. Me da say good morning. Good morning, Oba. Me Wafa asbe ni Oba 49 nana. Oba. Mame ntie o meje so. Oba na pom kutem. Mi kurekure mu o. You ene ya wo Oba. Me we say ya wa that na a happy soul day. Na mata so I will show mo di o ma wo da ene so a happy birthday. Na happy birthday ya me ko na koma yoni ya piano what tema. One na me so happy birthday what na me no wadom na wa koma so ade ni na won fa no. Ofa ade atu me be na me ate eni mama busia eni DLFM busia ko ni na especially father na aka da di Lumba na me sha no so DLFM ma ko ni na bi tela so ka ho tela na me sha wa pe won ka ho no mi wa ginim o boy juma o DLFM na me ka mo ni na no Ofa me do be si obi so to ati yenso ye da se empire obama Kofi Taylor no me wo objection kakra Kofi uti empire obama wo no wo se Nyankopon mie wadwunum ada wadwuna ada nyame no we shira yere dabi wo se wo mie wadwum ada wadwuna ada wo hunu sa ada yi wo hu se ma adwuma bi bi o mi ga for na ye da na nyame shira no so fro ko before good morning what no fa say hello went me anyina so ma me mfa good morning me pacha wo dey dey say na wo frame me frame hen I'm a big band like a Tema Community 5. Tema Community 5 for mo ho ye. Amen. Yere nyame asema minti o. Ana pe da nyame aseso ama de party ni ebusia nyina aseda kese na de no. Amen. 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 Amen.
Yeni Nkwamo, good morning. Good morning, Ofa. Me Ofa Sibenie. Ofa is family in Accra, New Town. Accra, New Town. Marintie way. Ofa no pay the Yamias. So I say, and so boy in our hope by and doing in our my home master. Yet that is so full. And so I get you about company and in our time the Abba come Biodia. And a minimum bushing in our Cathy the Yamias. But the Yamias is my dear, my phone in our son of pay will be our own funny and hoarding. Oh, yes, amen. Amen. May I say good morning. Morning, Lofa. Me Ofa Sibenie. I'm Pacha Ofa and I do Anquires. Nana. The Cassette, Adengano. Usu didn't say, Amanqua. oh, okay. We didn't the pa. Nana of Amdas. Mamintio Mofa. Ofa, Adiachi, the Yanko Ponswasi, and then so say another a for the May. Mida, Yanko Pons and Mammy Niabaco, your friend Gideon. And then a Yanko Pondi Afribaco, Acanifio. Miss Yanko Pon Hodi, Shira, and I are a man. Near your official Abaco, Yanko. We say, I don't know if I'm so Yanko Pon DLFM will be Shafuni. I know what your romance will be Shafona cancer. May I say, Roman any Bushani in answer ebete. Good morning. Morning, Ofa. Me Ofa Sibenie. The Pacha family, I'm a Catafi agree. Ya, every Mamintie way, Auntie. Oh, Ofa, the Yamias. Wama at the pa at Namojadi and more from son and not touch your mother about you. The Yamias and Sumani Yaba, for a friend of Mausi. I bring now, Tanaka and Mokofani Yama. A rather born a mobile. Or Mabani Biantono. The Sunday Yamias and Van the Doffer Bar, Papa. The friend of Brass upon Mama Harriet. And the fan so. Bye bye. May I say, we are my last caller at this point. Good morning. Morning, Okogyeabour. Good morning, me Ofa Sibenie. Your friend is survivor, me kasa frishai. Mamintio survivor. Okogyeabour. Yay. And that my friend prophet Okogyeabour. Simple. Na mikia eza samibi. Dear one here asem. One here sit da awo yesudumu. On here sisu. Enipe wanu aja tumuso wada fom timtem. David. Me Pentecost mintre se mikiano want me here sit da. Prophet Okogyeabour. Accra. Anopei midasi. Anopa bia mantie DLFM. Na yeti se bibia yira wo mabrabo. Miati ni pe. Nemi miagi. DLFM. You my phone na mishira. Amen. Mishira Ghana. Iti Ghana shenya misa. Etu trusema ekosu wo Ghana sem Ghana kromu yonu. Enenu Ghana nyami on share on shira Ghana manyina za etu trusemu no be mani kosu bio. Prophet Okogyeabour. Nyami shira. Bye bye. May I say Kafra Mo Medatie for na se papa mu amofre ye mu amontimi amfre mu amotest ye mu amontimi antest ye yeda mu asempanisi esie eni kaja eni aseda anope yeda mase ansa monti ani ye wa ha mamento ade emra na afiye ni nkomo anope me kan fo ma se asase amasutwi ne ho asase a woto a woda wobeda asase a woto asumdwe nko a woni obia animatin ene makao woni adaje a wokotwe manso nti
Yenso yeni adaja yeton asase kankan ama wo. Asase aye kanfo ama oni nyina no ye de ho dwo. Me pa che won sase ni bi wo no mo a. Yesi aye tilted lands. Ya tetia to ho ana lanes ni nyina de dem. Wotim se layout no so ofe eno bi ne ye kanfo ma wanopai. Manso twe bi ene ho. Wo call lands commissioner. Ensasi company no aye bo ne dia kire wanopai no. Eye wo mo nko adi na wo ho. And until there is no bond of contention on this particular lands that we are giving out. And the permanent come from a potential real estate investment limited. And one more year who didn't what was I say where na catch that say. So when I say win year near Lands Commission Kobusa say ye do or one nasi ye dini ho. The part of one a tried and tested. One of my own sasse Apollonia Shy Hills. We will be ewo dodowa. We will be ewo dowenya. Ana fenso no afienya. Ye hia ni se wo betu anamo enne hia anaso obefre wonom. Wonom atra ye kese no ewo off the Ashaiman Michelle Camp Road adjacent to Laku Police Station. Ayana wa frɛ eye potential real estate investment limited. Ewo 0541 196 364 and answer 0242 36 52 28. Was he your trusted partner in land sales? I'm a pay my main found to America and call me Dima for Pokwasi my grand crying. Pokwasi me Dima for my cry. Canadian Yina Kokumase. Nensu Yamia Dom, me Dima for Herbal Clinic. Was it and Campum Punimanta Mosumu Yome? And until what the answer branch ya brain. Now drew on more. I are some papa kwaswanti. Enipa able from Pabu Faswa. Enya Sam Ketwa. Nasko fufu message na wo de ato Facebook no so no wo delete yanka beboa wate saa manyo sam kankan no amoye no okrom ha no Kofi delete mamia mempese enipa kura behunu kura delete mame kura empanifo ya wo bo omudi ebo mabaso ewu wo mo da adi TV so enhwehwa ni mu abrabo mo ya manyo sam saa mabrabo na say still amoda so aye egwei mo Kofi me da se what the two hodu delete ni du afi mehwe wate mehwe me pa cha Midima for Herbal Center anase Midima for Herbal Clinic e wo Pokwasi my ran cran yade bia no a wo bodi e bo no Dr. Edu Jamfi Dr. Time da so say yade no emfa ho ne kese eduru ho no monko ade a wo yakutu abi e ye ntatia case ayana wakoho anasa obefre 0244774282 anasa 0500 727215. Dr. Victor Nana Dankwasi and Kanchero say eye wo brebo na ho atotema wonim say brebo na dwumadi a edie no yesi eye detoxification se wodi adrobi anasa se wodi aduane bi a ewudro wo mu poison a eye brebo na sade ne se wo beyi se ewudro na firi ho ama ho atowo nanso se brebo no ho totema na kire se eye wo defo aranta na wo san no eno nti wo ne Vigdank Healthcare eni enhwani mu anasa woni wo mu eni mpu woni na milie was wo hwemanim na mehwa wanim ate me pata eye brebo ne ho atotema nko ade a ba bia be kanfo ama wo eye Vigdank Healthcare wonom atra ya kese no e was Printers Road Coca-Cola behind Standard Chartered Bank ayana wa frɛ wonom 0549 95 12 11 and 050266 1346. Give us pick up so was ube jina soma bema udrum pemu a say tim kaja akwasua na da hwei enso ade akwese emire dankwam bema de udrum pemu a ma ahonya den bema ya de umema sam wompem aya ne wasi ahyekia wo so apawa na wabutu ani che wompem say adwe
Wedro Givers P capsules. Bema deɛ ɛsɛ sɛ wɔba no timi cartons ɛwɔ w'anim wo bɛte amaru akizi azibiambiam na kyerɛ sɛ kwame apia wo de abɔ misisi ama me na nkoko mu abiabia ye won Givers co capsules ɛdro wei deɛ mekan DJ Omarion ana ye brand ambassador wabɔ bi sɛ guna wo hwie nsuo nyunu guso a ebia wetimi di aduane bia wetimi di adwombone hwekai munya nipa me pato wada amaman ene ayemtim koko ajewa boso a ye fa ni Givers co capsules baby aton ha ba no bia no kwa won sabetima ka bi ye wo Givers herbal mixture no so eboa boost immune system no e ma hode timi ba me pato malaria fever typhoid any jaundice odon so gu hono mo a ase coke wedro eye Givers herbal mixture me pacha unsa mampe de santre de nkrosa anesa brabo no ese ni pedua no egu baabi me pacha woba wo konfikira wo teyawo menstrual pains and menstrual disorder wankasa na wonim sene kotokofo besi park ani agbo hwesere prrrenti wo mo esi park wabra wo tekem wontimi nsi form animguase beba enu nti oba wardrobe eye Givers GC mixture ne capsules Ghana fana baabia no baabia ton no wo sabetima ka bi na emom sa wo padodo na atuo na wo so aton bi a number wo be frɛ ye 0543 24 0543 22 2470 0543 22 2470 Imax Global Link Limited yedu betu kwan ye be ya wo nkrata asɛm ama wo yebema akwantuo no aye wakono ne pacha wo man be na apesa okoso o man bi wo hono mu a wo kan ya na wo da enu nti wo de Imax se bra be ka kire ye nada enu nti do be ko Canada ye wo Schengen states libe etise Germany Netherlands Italy anasa opesa okọ United Kingdom wo hima krom anasa Australia New Zealand Mexico anasa Brazil opesa okọ ye adwuma se nurse midwife pharmacist anase lab technician anase general laborer anase banker teacher driver anase engineer we a businessman me pacha eye Imax Global Link Limited your number one travel and tour agency taking you from your pickup point to your destination safely. Ayana wafre wono mo matra ye ne mienu enkraha wo wager White Cross opposite West African Decorators ewo kaso akwan no eso ana kumase nso wone asafo senate office no ana edi hwani mu ayana wafre wono 0535 502 499 ana 0504 203401 ebusuan hwa bra no a nonso wabo apan wusima no aduonu enkono exactly 29:7 DJ Omarion is ready behind the 1 and 2. It's official. DLFM 106.9. Yen Concran. Come anyone and concran. I'm on the way. Smell my okay. See you soon. Come anyone and go. If you're on the way. Smell my 106.9. okay. See you soon. When we cry, I'm a federal back up. See you soon. Just to cry with tremors. The bad you want to feel. See you soon. Get down, baby. See you soon. Get down, feeling. DLFM 106.9. Sewa ahwo fenchire suban Awo fenchire suban asɛm aba menya wo fenchire mene madani akwa
aboa wo kyere ben e ba ne sen e boa kesi a ye hye na ma ye okunu pa ni atena se fe anu a enya no kure wono aduane e won ku ana wudie Sadia mintimia mintimi bi ekra ebisu ana ebi yedan ebi ti ye na bi nti ye ekra Edra no power who the whole greater Accra DLFM partners were there. I had no more do. I had no more that time manam. I had no idea what pay any catch the war. I idea what pay any yama war. Intiano pay one more. And your mother said one more join it the baton. One money you see one more dress. Ebusuya, this is your history time. Yenin komo. And then the 6th day of the month of June 2024. Abakwa sembe anene edena miemfama way. Enra me pon ye no. Minya kwa. Every one of the students at UCC, University of Cape Coast, and around 8:40. Was it annual history now? Medebre mono. In fact, a kind mekasi na sembe superman. And I'm saying, you see, we are saying, "Dear Biano, I am already so I want so I will nipa brabo mo." And until when we sit down, we discharge and we gather all the arsenals to serve you. Ye near grow. Was it annual history? No, not me share Facebook Live. Now, one of the histories out there, my is see mansam so na eboa me pa de emisia e wo UCC. Enu nti me ye sure say ebia ene de edeba no so betimi aboa nipa ba ko mienu miensa bi. Abakwasam e very important. Enu nti na mpani si enchiriment na abakwasam ho ba mfaso. Enu nti the history is there to feed and to serve the generations and the generations unborn. Mepacho on the 6th of June 1982. On the 6th of June 1982, and now 42 years. When him say, "Areas wahum, answer na enipa bi ebeteki dominion on some portions of the earth, no. Eye ekun. Areas sempanisi se wan kun a wuni." Enu nti sa ohwe even Ghana kwa abakwasemu a nananom ekon nananom adi moja na si ho na se ekon ama emoja nso ma na se moja nkanwu enu nti boye Ghana ni atie ni ye ye de ekon ana agi bibi firi obi nsem enu nti ye se asante kokon emfante kokon ye nananom akuapem wo mo kokon wemu kwakon akon na wo mo kwa ne se they were fighting in order to take a dominion on some portions of the earth. Said the Baya Sassano, baby Baya Wamodia. Enunti Yawamani Yinano, a try Asian Yinano. One more in Diacon and son, a woman, baby. Enunti, someone has history. What do I demand in Yinano? Aya Okon, Nene Nasa, Riasia Crano. So through Israel, any a year Palestine, or Montokoya or Mukoya, a assassintia. And you from no Gaza and Papreso, a that piece of land, and no hunting or Mukoyo. Woman would ye omodia, and until I open langa the pay where we are here, a America and a Palestine for so who omo langas, so or more assassin.
Anope me boda mu ana. Enunti on the 6th of June 1982, and they are 42 years. Anna Israel ebora Lebanon. Na wonum ebora Lebanon. Anna womu edifiti eye Palestine Liberation Organization eye PLO eye Palestine Liberation Organization. So the first time when Israel ebora Lebanon, now subsequently they defeated eye Palestine Liberation Organization PLO exactly 42 years today. Ningina so yens asesemu ya enunti ya namu de bia tumutirim. Me pacho on the 6th of June 2006 and 18 years. Ana abranti ase wo tresi ne pa no a anka wo free Jordan. Nemum ye wo no ewo Iraq. Enti Iraq ana wo born e brasa. Na abrabona wo born wo Iraq no wode ne ho ekobo atuatedom ama ewi akiri no obeye leader ema eye Iraq militant group eye Al-Qaeda anasa Akida ebi mu ka no Al-Qaeda ebi so se Akida wonom eye Islamic State ISIS o ka mo bi na ebeto da se wono ana wo ye the leader of eye Iraq militant eye group aye fa ne se Al-Qaeda ni din ede Abu Musab al-Zakari. Abu Musab al-Zakari. Wono me pa cha se wo ka eye Al-Qaeda na se ewiase eye militant group na se wa mo Al-Qaeda dia na cha se wa mo. If we say they were one of the strongest militant group yenya wasasi so. The leader of that group no mo ye terrorist or mo ye tuatedom. Leader na ye friend Abu Musab al-Zakari. And the pepe exactly 18 years. America soldier for a body to your corner. Exactly 18 years today. A Jordanian born Iraqi militant group, Abu Musab al-Zakari, a leader of Iraq Islamic militant group, Al-Qaeda, who masterminded various terrorist activities, was killed by U.S. militant airstrike. And in Tiana, they are saying, "Wate, would you bonne papa? No one was Osama bin Laden. Wait, obeti me the entomate chere wani na o chauti sakoko. We abrantie we when go so pa na o chawo ukon we ukoi osophagus no o twa to atwene. We na obehave to say kurotwa mansa. Now say eye aboa kurotwa mansa. Say wachi orio no ene san wansane no a aboa ne nwi kura na wo re ne mo no. Se mahwa Abrantia ne din ade Abu Musab al-Zakari wono wotwese kan si uso a unwi enso na wo yi won so no afri ho wadi bone papa exactly 18 years ana wo shia ne mita ebra asojafo wo US ebo ni tuokun no me pacho on the 6th of June 1955 and na 69 years me pacho on say wo ko internet so a wodi nkan bo bibi www ansano abodot me pacho sa www no a esanso miensa no enipa wo invent ye me pacho ofri British enti na wa British computer scientist nidi at the Tim Berners-Lee na unim said www no ejina Emma World Wide Web and until I say ententan kese www.dlfmonline.com and until a World Wide Web.dlfmonline.com ne pacha wo ene eye papa no a wode saade ene ba no ene birthday and until say why would you birthday and no woni eye British computer scientist Tim Berners-Lee wono ana ede www. no ebaye na enu achi ansa na ye benya http I say wo ko website ni bi so a started with http I say Facebook say https no amount / mienu http no so ejina hypertext transfer protocols
na mmom ne no ho asɛm ne yɛka de yɛka no ɛyɛ www. de ɔde ba yɛ ne ho asɛm ne yɛka yɛwo no on the 6th of June 1955 enti so wɔte ase a ɛnɛ wɔwɔ 69 years ɛno nti wo a wode wo birthday no wo ne such a legend ana edi birthday me pacho on the 6th of June 2016 ɛnɛ ɛyɛ 8 years me pacho so ko America fo abakɔsɛ mu a sɛ obi ahyɛda akɔgyina enipadɔ mu na wɔde etuo asi nipa so na wo shoot nipa sɛ enkokɔ exactly 8 years today and the deadliest mass shooting in the history of US esiye obra brantia ne di edi Omar Martin okɔgyina nipadɔ mu na open fire ɛwɔ biaye bi asɛ mu amunim ɛyɛ America no ye friend night club bi eye gay fo nko a ene LGBT fo nko a ne kɔ hɔ ewo Orlando eye Florida ye friend esa night club no eye the Pulse na brantie no kɔgyina hɔ no mu a wo so tuo mu no wo kum nipa 49 ana wo pra enipa more than 50 and this records the US history the deadliest mass shooting in the history of the United States of America. Me pacha usawo ni mwamaya ya friend on North Korea. Ana me pacha wate South Korea so pen. Me pacha we ewiase abakwasa mu amayi mienu wo mu din esese wo mu ben ho pa so. Nanso in the history of the world na amayi mienu wo mu mpanimfo anase wo mu president na wo mu nhia. So we call it a historic meeting between the two presidents, North Korea and the South Korea. Now we do South Korea, one more president, no, your friend no Kim Dae-jung, and a North Korea president, your friend Kim Jong, the second, and then exactly 24 years. A my menu, one more penny for shia, now woman shia da, it was as so. And the first time these two heads of state were MET exactly 24 years today, 6 June 2000, and as I meet in the course war. Ebusuya the midi area no pay ama 1 year. On the 6th of June 2003, 2023 rather. On the 6th of June 2023, me pacha and there a Donald Trump, the former president of the United States of America, USA. One of any former president in the history of US. I didn't go to court. Now you're charged with federal crimes. Now we're bread Nico mu ewa Miami courtroom no. Donald Trump catch the court to say charges na model bomeno mini hofo. So he pleaded not guilty to the 37 felony charges. Yet the kwando mako 37 and the board Donald Trump. Na ne nyina nso wogina court woni mka se woni ho fo. Exactly 1 year today. Ana sa asem ni see here. Na mi busa se Ghana ha. Mampani ben ana ebetim na kwogina court okurum ha. Na di mo ye mra ya yete ho 1992 constitution no. Yes ye free bibi indemnity clause. Enti se mampani ti adwaso ye mfa ne nkokot. We ne terms nso awu wo ye ne hwenye yie kurom a Ghana the institutions ready obua eni ahoɔden say ayeboho sabre wa singlet enti obi atena wo man so president ya wodi ebone a na wakwakwatena fie ne wadidi amen wo hu a na wo mana sase ye no kofi o say bufu pa wodi o mei bonia nati memufo no a wo munnim o masade no yaboni pa na baso a yaboni yaboye nsema mani pa no a ne boni a wadi o mei nyina no yanhwehwem he wo wuwi a watena fie former president a wawuo no na wo mana sa diska ni atofu ndaka ni assignment state barrier eche bufu sem kwa the last on my list on the 6th of June 2005 and they are 19 years. Anna Abranti and Ede Michael Jackson
court to car say yeah the court do be abono as child molestation and say what the akwada bi afa akwanuase bi so a emra no etia yeah the Michael Jackson ekogina mu e court 14 weeks and then exactly 19 years a court to car say Michael Jackson is discharged and acquitted. Ebusuan be the history ni besi ha. It's official. DLFM 106.9. Enche na kofitela atena se na insuraba kwadwo samenso atena se na enu a wonu mu a eja edi wonu mu nsamone e wo circle eye ekomok monkafra enye de o man ye peno no ne mom Ghana no de bibia ye possible nti yet woman ya eja betimi atoba bi enhwemu beba ye ba attribute the course no to the activities of arson and arsonist yet me kasa o eja we ahie de eye nipa bi na ebo obi pa me pa cha se wo bo obi pa se won kwatwaja ento ba bi nhye no brofo kasa ye se eye arson enipa na wo gesa epa no ekodi sa abone no nso ye fra no arsonist boni bia wone brofo se wudi ewu a wo ye medra wu wiade a wo ye thief enso ye eda kromfo ene okwamukani entem se wobi ekọ akwamuka wono wonye thief wo ye arm robber na emom se bia me wa achisi hono mu enu akofitela ne boy o Mario ko wiade wo mu ye thief ana ye wo pay fresh enti yesi obi ye pay friend just na de no wiawia ne man nkete o 50 pesos no afa wa men trader nkwam no ayiawe ye for no mo pay fresh ani ye wo akromfo ani ye wo akwamukanfo enti ya mom ye nka twi ni ye obetwi etuasi uso a wonya kromfo wo ye kwamukani wo ye amroba enti wo no mo so wo ye bo wo mo pa so wo mo nkwahye nkwafo fie ye bo wo no mo pa wo mo nkwatwa janto ohun se ye nuanom eye Accra FM bet say 2 to 3 weeks ni ebeto dwa se nipa bi akwakoto eye petrol bomb ato wo mo hanka wo mo kwakwahye wo san nkrofo no wonom eye arsonist wo mo ye nipa bonfo ana wo bi wo hono mo nso a wo de tuo be hye no ho ana wo de bomb be hye no ho na wakogina nipa dom mo na eto a eku wono ankasa na eku wo mo aka ye fresa ankrofo no so suicide bombers ana ye wo bi wo hono mo nso a ejanan bia wo hono pa wo nkoso wo mo nso no mfitire ye fo wono mo shit bombers wo Mario property say enti ye be kwa na kwedi nkomo e wo circle enu a wotie the clamor the lamentations of the people esu na wo musu na ya mama yentie se na esi course no e wo circle ho DLFM 106.9. DLFM 106.9. Jesus.
Oh, enti ebusia wenu eye de kwaso enra ewo Kwame Nkrumah circle. Oh, de kwaso Kwame Nkrumah circle no enie. Na eya too much. My name is Pascal. It's a fire burning. You know, we are here around. Enti wenu so eya eyewitnesses wo mo anagina ho ne bie no. Eya pa o sabrewe ni esi eja ato ba bia woda. Ahye asa onuoma. Ah, eya. My name is Pascal. It's a fire burning. You know, we are here around 4 to 5 o'clock. We saw one particular room burning there. So we try to make sure that we quench that fire from that particular room. But you see, here is a wooden structure. So when the fire starts, it will be hard for us. So unfortunately, we couldn't survive. So everything there. But I think we will blame the fire service, but we can't blame them much because they tried their best. But in like they listened to us, we stop the problem. Start around 4 to 5. 4 to 5. Yeah, it's called Ekomok. This Ekomok. The most painful side is many people are not even around. Some of us don't stay here. They go for works and come. So we are like almost 2,000 to 3,000. We pass 3,000 people here. We have a lot. By me per se, I have almost 50 rooms. So imagine there's a lot of people here. So everywhere is burnt. Remaining only this my small shop because there's no structures surround it. That's why I couldn't burn. Everywhere is there. Do business here. People also stay here. People to sleep. You know, it's not anybody that can get money to go and rent an apartment or a room. So some of them rent wooden structures here. It is 10 cedis, 15 cedis a day. So when they wake up, they go to their various work and they come back in the evening. Those are the people that I'm even crying for because they didn't take anything. The fire service, they did their best, but like, they should have listened to us because sometimes when you go to some places, we don't know their lungus or the places you have to pass. So when somebody is showing you that let's use this direction to save lives, you should have listened to them. But they think they will do their experience or they will do what they have learned. But I think it was a big mistake from them for that particular side. Hey yo. Enti mo amu ye Facebook no eso no anase mo amunya kwanya hwebie no wo ba ye Facebook no eso a DLFM 106.9 yes ye fra on mo Sodom and Gomorrah me ho no me nko hoda me ntwa mu wo hoda nti me nko hoda. So this is the situation now. This is the current living. Was Sodom and Gomorrah. Sisi ayekasai. Was circle. But the question is, why circle at this time and why in the month of June? So NSMBC awahu it raises so many questions and objections. You can aside with me or not. And no dear. So when me buy adwen, so when me nya adwen no ano de Obia wan adwen kire. But me question is say why circle at this time and why June? I think the fire service they are doing their best to unravel the cause of the whole thing. Fire service 4 years removed, yeah. But a hard drain eye obi negligence ana eye obi activities ana eye obi mistake because I have not been to the scene me nko ho na emom no from the video na ye hwe no on Facebook no dear ehu yanso because sabre ya ye womu say u 50 pesos kra no efiri to ahwehwe. I am speaking for the victims. Now this is a grave situation.
and a grave report, a tragic report wa nanke no kwasenka at this time Ghana nke etie kura eye obi mistake ya na say efrehen because mese sabria ye wo mu wo ho me sure say tiefo amuti e moni embe ya dwen say we 50 pesos we 1 cedi ayira wo betini ahwe every say we are not in normal times. We are not. Ahochire wo krom ha. Na sa bre we pa e be ka kire se ba bia wo da ejatom ahye in your absence. Se bi o se sikampo na na ena ho no mo a wonta de egu ho. Se bi empanisi wo bi ntomago eye na de. Enti sananka ye ntomago kura na egu dan no mo a eye nipa na dwapade and at that point and one or one no, were you proud of the war at that time? Say nipa no, waba back to square one, course 90. Afena obe restart abrabono. Na seke wa abrabo kura te say, free said wati East Legon kura se ne ho chire no. De wati Westland se ne ho chire no. De wati Trasako ene Ghana for complainia or complaini bi. One more to the residential areas. Eye nipa bia ni so ade hunu se ehode enka menya yitena ya nka mepe. Even those people, those Ghanaians who are residing in these vicinities, they are all complaining say ewiase ayeden Ghana ayeden, and they me pacha we a member of parliament say we wan see the fruit a obehwe. And the young papa despite krano send one see the free to our baby free says you don't have to give a small money chance you. And what because do fear me me one na BBJ trying kodo apom te saying hwede apon yakopa do me ho yoko kodo and what me do fear me change me ho no ana BBJ trying to form ho say me one see the queen afina me twenkunwa ne gu mountain say me ho anka me na asemo what am I say se o hwe baby ye duro sisi wa brabo no mu no ne se de o man Ghana ye nema eko krum ha se ni dia se de tie bia no obehwe okun di kan se o wan si di tofu me se o pa chiri kwan she yeah na ena wan si di no se ne hwehwe ni mu wo tofu ma no ko ra stuffing chana sam so bua metwen si abonten de twaso mi ensa na o there be 2 in 1 eto ti 1 eto ase no anam so bua obo papa ma o ye adwumade no anam so bua akunya mi anam du besi ha me amesa atwe si abonten ahwe okon ese wi ifri se bebe yedru sisi no uyi covid ni free hod mo ya etwa mu ya sisi aso ma ne hu ye hu okruma se sikasem na covid ne bi ba Ghana ha oh se sa na empenifo ma nya ne ntie enti krum ha de yemfa ne se bi ba se de o maka no na ne twa mu wie ya no sisi ya enke yenum se sa no man time se ne de enka no ana ye wo mu nso sisi ya ente sa o hwe amanfo obotom ne adwade mu ne se de ne meko o mayi mu a he okon no oden yenum se wiase afo ne adodo na brede na so Ghana de ye ha ne ye wo nti ha asem na ebetumi aka unsa ho kire okrum na sabre we pa ye ka kire wo se ba bia wo da eja toma ma na hia da ne nso no a in fact ye nua no ma makosa ho kire num mon kafra na minibi okon mi Obia sa ensem we no ho me matena tibia bi mu sada ana sa wonim area ho oh na dey sa maka kira wo se transfoni kakra kire oh se sa ekumok na atoyentem ni siye no wa wonim sa kra no memfa ne se ufri eye graphic abobloshi graphic wonom besia ko sa kra wonnam race ne so sa elisa race na wonnam so no be wura VIP station side wo betwa mu ni nyina hu se sa race ne hu ni nyina ye nuadan kwa na ewo honom de ho sa bia ne honom no ena sa ejawe ekoto mpotem honom no na okwade hye tete woni nyina na ekami akoye te se wonom tete baabi a ese ho no edan ewo ho nyina ye nuadan enti no mo rent ebu ho honom ede ye de man 10 cedis ebu honom ede ye de man 15 cedis na 20 cedis de bia na watua na wa rent mo rent ni daily eno na ya ade hye ne honom no eje na onom ada honom no papa na sa ahomache na o masore ekomunwuma so na o maba na okoho kwanhia we na si na me onse de bia me ka se ba bia ya tena won kra boburu mantam ese okoma tena boburu shida
matena ho pa be ye mfie be de se num konsia obubulesi community nim na okoma bia metena ye nuadan na dokra na dwo me wo na yetiatia se eja to ha na okoma mirika tenta me di free eda no sisi fo na eda no so ya brosan yes enua twede na abefo akọ sorosoro ansa watimi akwanya dan ni mu ada na okọ wonim emre yetiatia se eja to ho no mo no mirika me di si fo mo no na dwete kakra da me ho am nim se me di asiri me kwa kofa wonim ade me ba mo so am so mu no na ye me phone box ahopepre ena ye mhihie nti sika na da ho no comment mi amfa ade metumi fa ye phone box ade se hwinim mani ba ne ho so na me si ade amafa ni enti hwe ono mom tete me ahodo bi ejato mu no ko enye easy se de aye wa monten ye hunu no enye easy se nya tiam se ejato na wo de woni hunu se da na ehyi yoko wo hwe ni ya 1 cedi untumi mfa bi da obi kura timi dwane ba ebi kura to etumi toro mum ebi tumi collapse e wasan kwanhia we mu enye easy enti amanfo ne adehye a obi abedi pa emne santre ni ebi firi kumase na ba ye o ebi kura firi ebi atifido mantam ne ba bedi pa wo kumase ebi mi mpo firi amono ne ba ye yenu Nigeria fo ne bi ka ho bi o ma bedi pa bo abo esika no a ebi anka wo hwe se nya hwe no ni nisu a wote ne bra wo bre ne ko betim dia rekoye japade bi anase ne bogja store bi kura na obaye mpo na nkaja watimanya bi dia hwe abusia na hwe de asi on when penifo ta ka se mi se sabe se yeso atudura aya na ye nom ta wonim ba bia wote ene te bia uwo mu a edu pempen so okko ehun ba hia se ya behwe ye nioma bi ye e won potema hodo ayete empempe aya na odum jadwumako no e de afutuo de bra yen aya moma ye ndi hyehyeye so we ye nim kwan ya fa so agya ne to ekoto bia wonom asa atena ho yen se de nim de ekofa agya ne de bai na so no aye den okko endo amedi kaka ye eye nipa fom so na ma agya ne to honom because ekoba se ye fa ni se DL han mu se aye we se atoye ncham besi han mu se ya asam kan ya no da sumira so e be free nipa fom so free se nyinam kan na be dum na ma agya to bia han mu se ya na ye obi na ye na se yi se gifo dum so yes na me ka kire wo enti ye obi fom so ene mama na sie enti se be so endra wo hwa ma ne boy ba ye nipa hodo a meni obi di nkomo nipa na ne hu de ye koye no ebi kura susu se emrantie ni bi na se be amkono mtaa we ya ledge ha yensi sudua but obi kire say obi na kono mtaa e na odo to honom wi yibi ene wan fan to bia ye e na ma eja na to ho ebi su kire say e obi gas cylinder e na wan hwe ni ye e na ma kwanhye wo yesi enti asat na yentumi concrete nka say de tete ye no sa na te na mom e ye kobra ni bi mfum so e na watu e ma ma sa atoye nchem hoi ato ade hye bia no nkoko mo nka bi nhye mu obi sa me obi akofiri obi niam wo odi akogunda mu sanka ya me ya adom ade kyen wo kwa akwato afiri say eja no mra to ho no na enumle no num na abo no 5 pm na eja no to ho no enti ebi kwa no obi akofiri obi niam a enka na okwa akwaton na nka de obenyo de kwakotua ni wura ne ka eja na ato hoi maame ba kwa ene ne di nkomo ko kire mu se ni sika ahye aya 3100 Ghana cedis e na ahye bi se nipa oye bodwobodwa ekoba sekra brabo se de te ehye obotompo ya yere waje ehye obotomu no ya yere waje enipa de ani bre zanimia abo esika no a majapade kakra wanya no sima kakra bi ntemo no obi mfum so nti okonna ni nyina ahye nti da ba ne betina o manyimu asane ma we yehunu okonya besre yene etete miamia bia hodo no yemomodin ma niema bia ya hoba mmɔ nsɛm no ɛfa wo gya ho titiri no ɔko manyama yani mra ya ho so ne mboa ye yefiri sɛ tibia ye wo mu endra da mponsu otu anopa mu nyinaa nanka ensu antode a anka ɔkominim ne yebesi empotem honom efiri sɛ ensu otu anopa ba de sɛ no nsia mpa mu akɔpem ba ya na nwotwe kɔ nonkro nyina na ensu da so to okruma sei empo ensu ne tie chi ne sɛ egya atumi atɔbea wo me ɛkyɛ sɛ ho ne matumi ahyese de a na say Ghana say yani eba ya ho so ye free say ato yenche mo de okomewura ho na wutie ne na ade ba kwa ha me ne say abrante a ono no owo mainstream ho anaso owo bia ye jato ho no okasa na wo kire mu pefe say emra Ghana National Fire Service fo be pie mu ho no mo no wo no mo kire mo ba bia mo mfa kodum gya na o mo kire mu say wo no mo ye o madwuma nti ne obi na be kire mo de o mo nye yes say ene na oboy say wonya botre tie ne ye pia wo bete sa na wo ka ho asem Abrantia ne say fire service for ne say enye wonom na ebe kire wonom fire for no omadwuma okon se be ya tiefo be jadi ntia be ya boni ni bio na wo de ye ntie de abrantia ne ka ono wo bi ne niama bi ase
ɔsi won ɔka kyerɛ ne sɛ officer aha no wo sɛ hɔ no mo no ye ni street didadidam ɛda na bɔbɔ ho sɛ ya antitokro ne dem no ɔno ne kyerɛ ne sɛ ɛbɛyɛ a aha sɛ na mo fa mbenya kwan akɔ bea yɛ woyi ɔkyerɛ ne sɛ aha no mo no yɛ adwuma na yɛ ne expert nya wo na abɛkyerɛ de abosom ne nye muntumi nkyerɛ de yɛ adwuma mfa mienti abrante ɔne ne na yɛntie sɛ de ɔka nsɛm no fae mienti and anyway no first one second one no I'm second one yeah second one no. My name is Pascal. It's a fire burner. You know, we were here around 4 to 5 o'clock. We saw one particular room burning there. So we tried to make sure that we quenched the fire from that particular room. But you see here is a wooden structure. So when the fire starts, it will be hard for us. So unfortunately we couldn't survive. So we're everything there. But I think we will blame the fire service, but we can't blame them much because they tried their best. But in like they listened to us, we stop the problem. Start around 45. 45. Yeah, it's called Ekomok. This Ekomok. The most painful side is many people are not even around. Some of us don't stay here. They go for works and come. So we are like almost 2,000 to 3,000. We pass 3,000 people here. We have a lot. By me per se, I have almost 30 rooms. So imagine. There's a lot of people here. Everywhere is burnt. Remaining only this my small shop because there's no structures surround it. That's why I couldn't burn. Everywhere is there. Do business here. People also stay here. People to sleep. You know, it's not anybody that can get money to go and rent an apartment or a room. So some of them rent wooden structures here, which is 10 cedis, 15 cedis a day. So when they wake up, they go to their various work and they come back in the evening. Those are the people that I'm even crying for because they didn't take anything. The fire service, they did their best, but like they should have listened to us because sometimes when you go to some places, we don't know their lungus or the places you have to pass. So when somebody is showing you that let's use this direction to save lives, you should have listened to them. But they think they will do their experience or they will do what they have learned. But I think it was a big mistake from them for that particular side. Enti Abrante ne kyerɛ sɛ wɔn ɛma fire for direction koraa no ɔmantie ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo no makɔ ɔmo nteteye ɛna ɔmo no madwuma n'ani so nti nye obi na ɛbɛkyerɛ ɔnom de ɔmo nyɛ na krakye ne kyerɛ mu sɛ ɔne nkyerɛ ɔmo de ɔmo nyɛ na mmom no ɔkyerɛ ɔmo baabi akwan de firi sɛ ɔmo na ɔmo tempotem hɔ ana ɔmo nim baabi akwan de ɔmo betumi anya kwan afa hɔnom mpotem wɔ na ɔkɔ sɛ de hɔnom teɛ no ɛkwan ne da mu saa eniada no yesia aya na ɔmo mfa street entututum nti wɔn sɛ yesia petepete ho saa nti obi die ni a na obi so de toa so saa ɛna ɔkyerɛ mo sɛ mpanimfoɔ ɛkyerɛ ha sɛ kwa da aha na mbetimi afa awura mu sɛ bɛya mbetimi adum gya no na ɔno mu kyerɛ me sɛ yɛ ne yakɔgye nteteye ɛna yedim kwan bɛfa so ɛbɛyɛ adwuma nti krakye baabi gyina but the metete yɛ ne sɛ yɛse fire for no kra beduru yɛ na tender ne nsuo nim sɛ ɔkwandra nipa a ɔde amane bɔ no ɛma ne yɛ no ɔka ne pefe sɛ ɔmo du hɔ no mo no na ohwɛ ɛyɛ fire tender na esi hɔ no mo na nsuo na ɛwɔ mu no asa enti amanfoɔ binom na edidi mirika ɛkɔbubu nsuo firi baabi di ba na di gugu so na wonim sɛ ade ba kwa ahomte ne sɛ wo kwa da blaka sacre baabi a ɛyɛ June 3rd ɛhɔ no mo is June 4th yeah June 3rd ho ya wo tra okitiwa bi a yɛwɔ baabi a fire service fo no bu nsuo hɔ saa yes mabatu am on several occasions a wɔn ma bie ɛso ebu nsuo agu ɔmo afidie nim ebi wɔ hɔ no ma ana ɔmutimi tu fire tender no kudru sin hɔ no when is alleged sɛ ne nsuo nim kakra ɔmo de kɔ yɛ ne san yɛ fie bi ma bio na wo secretary yɛ de no wo kɔ akra wonya afro san ne pɛ baabi a polisifoɔ no edu ahamakye a ɔmo si pampim wɔ kwan no so wa no wo tra just by a few minutes bi a wɔn sɛ ɛwɔ hɔ no kwan no ho pɛ ɛhɔ no mo bu nsuo firi ɛhɔ no mo me na me ka kyerɛ hɔ no mo bu nsuo firi baabi ade sisi yɛ mpotem hɔ a wahuno nti yɛbɛsrɛ ɔmo akɔduru sin hɔ a nsuo nim kakra ɔmo de kɔ yɛ na sa nti dia ka ne sɛ nipa ɛwɔ hɔ no mo no na ɔmo kɔ bubu nsuo firi baabi ɛna ɔmo de ba sɛ ɔmo fa mɛboa na yɛndum gya no nti dabɛ na yɛbɛtena ɔmo mu ha sei na nipa ahodoɔ bi a ɛdi dwumadi ahyɛ wɔn nsa a bosom bi adua menu mienu 11 cedi 22 cedi 55 cedi ɔmo tete efiri esikam edi tua wɔn ka no wɔn bɛyɛ ɔmo adwuma sɛ deɛ sɛ ɛna bi no mo adwene yɛ ɔmo sɛ bibisi a ɔmo boa yɛn ayɛ saa adwene na bɛ ɔmo tirim ba na ɔmo nim sɛ ɛyɛ ɔmo adwuma no afiri sɛ yɛn sika na edi tua wɔn ka bebre ni mo ayɛ ɔmo nim sɛ ɔmo boa yɛn ɛnyɛ mo na mo de boa yɛn afiri sɛ ɛyɛ mo adwuma
eni tina busum du aban atua mosoka wahu kura ya timu no yemmo ye ho se ye dodo ye ho ne ya bo adwumaden de asom ye ho afiri se eni ma bia wodo bia ye ne kuroma ase no ko emu awrem se ye nim de kwa efa so a ejane ba de ye kan nyina ne ya allege afiri se eni pa wodo de omususuo no ene de omatete ena omoka so obi nso ne ye bo ne pa se onkodi se ehunu nso de a etojo no ankasa kwadwo wo dia wo so ni mo ho so ma me mbusa wo question we me ye sure say ejane hye ye no yeah unko wura mu nko hwe say city bet ma me mbusa se wo de wani kan a eho no eye stores be sen kiosk dodo be sen okon edoso bia ho no mo no eni pet wo no mbaburo be 3000 na chere se ho no so eso ena edan na wo ho no mo no dia ye ne se edan bi wo ho ni pantrem ba akoma agunso mo rente entrem boboso obi o mo ye ni group dan ti be di se ni pa be ye 4 5 no mo dada ba akum sa no mo ye ne ho no enti stores ase na doso okwamanfo fie any stores ase won potem on a doso be bi ni pa be di se 3000 ette but kwadwo ma me musa asem o ba bia enipa 3000 ette eye kiosk me ye sure say ne kese be so asen park eso se ne park okay hotere eso ne kese ne be so asen e bi kura park mienu eso bia hon de hotere pa eso so me question ni we eye common sense na me bisa yeah me nya fire officer me pa mo cho Ghana fo no mo amo wo Facebook no so na mo hu video no mo so mo betimi amaye hu no your observation mo hwe video ndi na mo so mo hu ye because ABIT studio hey our way of seeing things are different enti me pam cho mo hwe bie no anase mo pese mo be hwe bie no na mo so mo betimi a kire mo adwen fa ho no me question me busani Kofi Kwadwo okon se allegedly say eye friend saying ebisi cylinder yes ene ma mienu na mo aka ho asem cylinder obisi cylinder ene ebi so kura akire mu se obi na economy wi di kwato ho ana oja to ba bi na eja na tom na ahye ho no mu nyina me musa ye wo pebrim okoye ni opebrim esuto brim ne ye wei ene ye one enti at what point ana say ejampo ato kiosk ba kumu a because yan fan say ye gas you say ye obi na economy do to ja to fom o at what point ana store ba ko pe na bia ebe firi beba na ba ti say park mienu aka bom ni nyina ti me hye at the spot wa anka one kiosk because kodo share video no ube hu ba bia jani bi wo wuti mu say ewa chiri so enti ye bisa questions and I need right to bisa questions okon ye wa kwanya se ebisa so question ye bisa ne say enti eyampa so eye no kure say eye jot and nipa ne nom to fom and etimi akọ this vast devastation ye bisa say so eye no kure say eye gas explosion kura no a enti ebetimi aya no kure from where I am sitting ebetimi aya no kure say eye gas na bia wo jesi so say ye croport no jesi so ebetimi ashe this vast land because kodo okon eho kese baburo park mienu ohoso bia wona okon eho no motre etre ebetimi ashe dwuro ba at the same time sir ade ba ko aya amama ye din kakra ne se okon bia ye ho no adan na dodo na ye nuadan ena ebemben ho na mehuri se emra ejane hyase no sanka Ghana National Fire Service for no ho ye ha ekọ ho ntema ebia nke nduru ba bia dure fi se edan ne doso honom ena entumi nya ba ko pese beji bom e wo mra ne nyina be hia bom preko pesa efiri we ma na ekowe e wo mu se enuadan ntina beteretere ejane betu brika de na so no sade ejane hyiko ye ne de nyame anim ni atraso yes atraso pa wo so hwa bia na da ye wa do ani fuma wo hu hwe video ye da Facebook yi so yi
na hwe baby ejai wo ahia bedu ha se na to mu se o ma nya mo antem won ma nya mo antem on say there are two sides of every story. Yeah. Dear enipa bi beke kan say ene enokre. Ene enokre kan. Yeah. There was speculative truth and there was the real truth. So one more anyway, kojo ye nya manenka. But yawo Oko yawo. Hwe wonim say when we are talking from experience. Yeah. Wonim say ye beto ababia no a eja hyehye koso pa. Oko yade akroma de tasi. Etesi. And no tell me questions bebrebe you. Esi What was here? senti na make sa no me kan bibi say so obi nso ye de yesusu yentumi nkan sesu dia because etesi krom ha bebre mra ye beto aba entini so kobrani bi nso na obi agbo no pa so nkodi ade hye ya unso e wono a ne nsem Kojo wo kai say in preparations to 2020 elections, yeah. Aka besa bosome 9. Ami ato about 2020. Yeah. Agbogboloshi. Okay. Oh, adai. Say wo krom ha ya. Kofi betra ha. Kai pa Before. Kantamanto. Okay. Ya omotonton force no. Oh. You see, yeah, we are not suspecting anybody. Yeah. But we are suspecting something. Anameboa. Oh. Suspicion there. It's allowed to suspect. Say ebiasi penti no. Ebiasi penti. Yes, esi a yakoya chi ni akohwe de esi ye. E wo mre kro na asem ni si ye num. Ni ya twa bi. Ade ye nyina so de akasa. Enti ayenema enema miensa ho ene ye ka ho asem yo. That's right. Enema miensa ne ye ka ho asem yi. Because so kaya kantaman to da na ehye ye no. Yeah. And also tete say the activities of arsonist. Enipa bi ane yesi ebo won mo pa na de ndien which was highly speculated. O mankasa na bekan yo. Enye de bekan ye bi adehye na nkasa na bekan me ka sa asem ne pa o mankasa e no bekan ye. Agbogboshi na beka bosome 9 ase num ame ato aba 2020 eno nso wom. Eno na wo mugina so de pa mo firi ho no. Kofi Over. Abom to say. Na me adum na so. Na me adom. Bibi aboko de. Oh me ho ye Kofi. Media me ho nye. Me ni he. Me kasa me ho ya na me boa. Every said yes you know. E ha me pa. Enti ye busa Ghana fo. Ye busa ye tiefo. Enti omo en suspect he. Over. Kofi. Over. What the video no? My video na chromazi ankasa de. Omudi jana yensen chere ne. DLFM 106.9. Yeti chromazi. Yes na aduana fo. Yes, yeti chromazi. Chromazi no. A drew time I was in Penny for the records ba pe ho na jato. Yeti hase na was it Cocoa board ana. If an jato Accra no. Baby yesi ye ne kantamanto. Baby omutonton force no. I think say office ba could be Cocoa board and I was all the records. Oko ministries one man. No, enye Cocoa board. Who do demonstration? Societe Generale. Yes. Ring Road. Thank you. Ring Road. Is this a ADB Bank? ADB Bank. Yes, they all Ring Road. Ejato mo akosi sen. Ankosiaga. Krumasi ye di jana yensen chere ne. Ensan chere ni Nyankopon. What I say? Just Ojo won ti ase kura. The last time mu ye news bi office ba ku bi sanche is it ewo adwoso ana office ba ku bi one of this news ne ba ya na edorso ti o ka se odi akira tese krom ha se de eja na de yensenchere ne nko a and the time so say penny we for records we free office ba pe yes e ho ahye baby ahye I think hotel region there na the kings the man here no. Thank you. Hotel region. So MC office. MC office. Thank you. MC office. Yama. Akonyo otoso kra crash. Drobe. And so other offices are e wo hono de anse. MC office nkwan na hye. Kwan ye be fa so a e be hye. Wo fa me no kasa esi a legon common wo for e jada ho.
Any so here. Enu anajo na. Yeah. 3 days anajo. Yeah. I think said just you want to say usho suru onu mu pa jato like didn't na we me jato. Enu anwumre around 7 p.m. Enu so kede. Yeah. Kede mechanic shop bi. Enu so ejadem. Just Ghana say le. Okon onimade a e batete won sem mu ni se won yetete ha ya na ya pom adwuma na dodo na akwa adwuma won okon sembra nanka eye bra na ade hye ni wo fie a okon anka ni baba hwe mo nkwa doso because ewu eja na dina na dodo na akwa adwuma on se kroma se nyina ya hazres ndi ade acha na obi baabi a den afa na dodo na ani fie na okon ade awre ho ni se wakwa adwuma na woni da so se wo ba fie ukodu ya de obetia ne se wo fie nyina hye bisa ho se fa ho hye sa nipa ne hye na bisa ho se nti se ye wo a enka sa pempen so no be feel sen okon enye yizo bra wa bra fitim le tenti ara betena nkra ha sei da kro pe opon adwuma ekofie okoya bibia de obehye kura ni ho kwadwei okon kofi over krom ha ho ye timi ye bibia bi o erinti no ye ka bibia aya na we import references. Yes. Because you see, where agbegboshi, eje to agbegboshi, ebeka be few months to election 2020. Boshe ben ni empeni fo ankwa kwahye wonum. Ye musa agbegboshi fo, sa boshe no empeni fo di so ana. You see, obi the message bi about Facebook. Eh ono so na adwen kire, nti ye betimi akan. Oh yeah. What say? Freedom of speech. What say you guys are worrying yourselves of talking about this. The leaders know about it. They can't sack them, but through this they can sack them. What am I saying? Was it be a nipa no kra omotete won kra no oman no yentime nsaki wo na ebom sa ba say de ye be declare one security zone. You and I we know. DLFM 106.9. You and I we know. Omo no omote wonu ke pam o mache cause eho na nkasa na omote no enye eho na nkasa na omote na enye bubu ashi cable one side for about 10 years near omo twa security fence e wo ho so omo tu omo park no so nyina that place one is just like Sodom and Gomorrah ho na kiosk kwa inti endi obi enya page akitu bia na obi hunya kan na ebetimi a transfer cause enua eho yetu me no kasa sie over 10 years ni a omo betwa sa security fence wall no nipa na san kogu obi nipa na san kogu obi a obekọ efita 4 year adwuma omo de omo kiosk abesi wo edem na nso yetu omo fiti bubu ashi koda kuma eyi post office onu munyina asase tatrata nensu nipa na san kwotena obiom we ashi sene akwe kan se omo pe kwan bi so de ayede e de etu omo yi o de ma aban no enye na adwuma entem omo be san de kiosk akosi ho David kodwe kofi okom hana kura me o de wie na me wo bensam kafa de tele kan ho kofi onim yeah unim IPMC omo office na e wo shiashi no yeah shiashi na ebeka eno beka 4 months abi at for about 2020 baby anem kwofo betete e wo ho yeah sabre no me former station near ben ho and you who say eja dem all of a sudden and also na chaos for no all of a sudden eja dem ye koye no enipa about 600 were displaced by the fire she wa mu bia ebeshi any 3 months opa you me pon show ya wo yanko mama nsonsa cover apartment ICC ho it's simple what must say yes say ye pekwa bi so apamo na se nya wo de a anything can happen o bibia timisi
Say nipa no so no egu oman nim yaso den. No, na enipa nyina so ne betime anya sika aha dan. Okon me ba ho ntina me ka say de kofi kan me wasem kafa ho efiri say okon enipa dodo a efiri emiamia hodo bankra ha say ni nyina ne say bebia wote no odi binti obedi pa wankra ha say. That's right. So okoda bia meta na wameta ka asem kire say ukọ Accra Central ahon bebia MTD4 no anka office ne wo enumene amanfo di gwa ho nom Cocoa board office ne nimpe bebia modua cocoa na esi wo kwan na ho no bebia cars ni gina park no ebinim di gwa ho nom Bisa na ni mo kra. Bisa ho sa de ntra Nya sa na ope na emum that is a situation. Na meka no hwa enipa wodo no mbebe di power nkran no ko enye obia na wosika so de kwa kwaje apartment watena mo onye sa sika no enti hihye be na yeye enkopi me set mamufo no hobato wo mode okon hai untumi ntu obi mfiri bia wote da utu na besa betena ho utu na ba besa betena ho okwa hin ontimi nkoda aba say ade ya shi saban anye bibia anfa obesa de kios aba besi wo problem na ho na hye ase afiri se yetu nipa na yetu ne de na kwatena hin enu no wo mo ye o man namba o mo na akire wo no makwate bia mu nyemu endi hihye be na yeye ama wo man na wo man no at least ebedu baabi no kura yetimi yoko ye ho ba he han yen se yakoso hu ahu kire se wo kroma se dia wo bedu baabi pam na mpam ena CMB unya baabi amfa Debi baabi ya se dwa wo kwan no baabi a nipa na mo kura wo ko fa pe ma se unya baabi mfa akire ze wo de kamani ama ne gube hu ni amaye o. Oh, that's right. Ehi fa na nipa no wo fa omo so yesi market am omo se wo market no so no ko atwa me bo ne de madwadi fo no ntumi ntra ho na waton ade e wo kroma se Ana shops no kra no e be 5,000 10,000 na de ma for kroma se true Accra shops na be $5,000 obi a wo be bojobojo obi de na kwade 5,000 e do betena kwan no ho ana make us say even stores no kra na yesisi no yesisi de ma ahiafo no ye de ma market women no bete be wi akire party chairman e die wo edu esikafa na sanje akade okọ dia nipa ba ko shop curating ye be 10 wahunu and omo fan GCDs Accra shops ye fan dollars na obi a ofiri and omo gene 5 years obi a ono ofiri bechem kentampo ebedi power nkran yeah wo dollars wo de be store debi enso mo de ahiafo ni din ane si ye okohwe ene women organizer ne shops to aso ati say train okọ ajini girafa Accra eko China for ni mo stores na e wo no unim say chairman for na dia wo mo dia ba nipa ba ko grant me over stores be hwe ayi dome market dome market woni mu ntokwa akoso wo ho no mo a any complaints wo de ko ho e man na be kasa akire wo shops na wo ho no very bad party executives ajegia fa okonne plan na anye yi won se me obi a metako abobloshi pa and the market na wo ho no mo no o ma siesi baabi kama ma na wo mo betena ho no sisi anti ya manya ene mo ne medi nkomo ne kire mu a baabi kituwa bi na de wo betena no 5,000 Ghana cedis na enti me ba o sa 5,000 na nipa no ni gatre mmiri sa enti ontime enje bia ne ntena ho no enti de obaye ne se wo hu baabi akwan da e wo main street ne so awa Accra Central ba kwotena akoton wade enu tine ya pam wo mo empam enu tine obi ti baabi na baabi otino no anim se baabi oti ne nkwa da semu nanso de obedi nti na tio na nipa no over 5,000 ode be ha da ya okon sanko mbo ke aso ntinem ade ntine nko kwaje watena ho okon pavement na bi mu de ma han o na pa ebi mu de ma han o na wunim pavement no baby so no bi alele kwa ageso obi to nkoko ya beti take it ama no ai pavement so de ma obi atechire momone to pavement so assembly take it ama no say can they see overhead no sunya take it mom oyiwa can they see overhead no okopo mo tom pabo awo so omunyina ya take it mom enti we must discuss the issue from all cylinders sure hwe wo mom titi wo sesi e ho no mo ahye yon kofi se woni ebi edate a se wo ye ma we date bi da na no yes no e ma no doson yeah okay on say wo mom titi those areas no okay wo mom titi those areas no se woni ni date na so be hu fie 1 na so hu se o be bia out no kra bia yesin bia wo no a no wate aka so do you know why enye se watetire no ho ato be ma so looking at situation na wo mu no opese ofiri ho yeah
And baby, I don't think say a you dream house or no. Yes. You see, an American Ghana, we have so many ways of dispersing use. Say a pamon pamoa. See a pamona say ya, edijabe pamon. And see, and what the say we do say politicians beko akoya majosem. Chairman, mebao. Affordable houses, chance affordable. You should from Kase luxury houses, but now you $1,000 near the know they about. Okay, Yama or my to the extent say, Inti Okwabrani sit down. This affordable houses here was sit down. What's the affordable? Now the money, 100 Ghana a month. 106.9. After 10 years, want to talk. I'm asking a question. After 10 years, want to talk. Affordable now, boy, to me answer. Okogyeabour, affordable houses. DLFM, I workers do those anywhere. You bear 10. Yeah, bear 10 workers anywhere. Sure. Now I'm trying to say, Yenina yaji affordable houses, ba. Na busumi bia yetu ya 100 cities a busumi no nya say 1,000 Ghana. Nti fane multiplying it by 2 years when nya say. Na ye aduma wa ever say ye gi ni 2 years renew or every 6 months renew be a krampuna. After 5 years won talk. Nti imagine say we see affordable houses. Na Ghana mu has Ghana has ni pegu nyina ye nyina ye jeje dan ni bi any omo de that kios at least they can afford ye can say 100 cedis a month omo ntimi afford 100 cedis per month omo ntimi afford it Kofi Ghana ha ho wo mu nsem obie no mu bet say 5% ana eye papa wo mu bet 5% ana eboa ehiafo hwe minim sikani bia wo hu enipa bedada no mu de edan ni nyamfuturo. Oh yes, minim sikani bia wo hu edan na nipa dem broad daylight wotu wo mu nyina fridanum about 17 bedrooms metima so nsa enede wakoho 17 bedrooms are totals abrosayo empesim yabo TNJ wardrobe bibia wom ewomu 19 bedrooms ya totals everything nipa dem wa to danum close to 2 years ni ama ceiling ni nyina na tete agufo a edana ye mfuturo aye baller and oka kire nkrofo ne say mo musika na mutua dem amie no ensumi atadrisika. That was the word. You see the problem here. Atadrisika. That's why you vote for Bepem. Everyone said or the man 100 cities to crown panka watetenikau. Like your cost of living in Accra. Why didn't to the sense obisi Diane. We sit down over 10 years at you know say ya to cementimu in me to me dime. Okay. Oh no, the dying single room self-contained. The man 500. Afina kofiya. O tiesi mi line mu. Baby am all free bana ho na me pese okọ ma me pa if say. O hu nsem na woka no. Say yeti krom ha. Last be me kasa asem we ya. Say ye kasa affordable housing. Ye si ama ne bo ayefo na hiafo atumi atobi atenam. Da be na what say krom ha no mu ye si dan bia ye si mpanifo say we affordable a. Eye just single man porch say dia ma won mo ye hazardous okrom mo nya bia tenam say da. Ekopo me say Ghana mpanimfo amanyofo beda dwen ahuru say sabe ekonwa mo kwotena so na ye nipa bi na to abade ma won mo say omo kwotena se nkonfa policies ahodo abeboa na Ghana fo ho atọ won mo no omo de agu akwam no won oko ye ne ye ni bi be kwaso ahuru amane akopo me say Yesu Kristo besi fom cause I can feel say Okogyeabour insiraba say edan yi a ewo yekurom hey Yemfan say at least so the single room self-contained crampo o de je at least 150 cedis crampo na Okogyeabour untimi je single room self-contained man for 5 a month 150 cedis a month ubetimi age be 5 ama
omo ni bi by am cost of living no more than to the extent say okumi mu osika kwampa mi ntimi bo obi cause me dwene nia otena me den bi di mi sika ne me den ebeye and the cost of living in Accra na aye den ba ukọ ye kan say baby to say kede Kumasi on side utimi to wache 5 cedis utimi to fish 1 cedi Kofi ukọ wache on oh hwe Kofi nenso Accra say Kofi ade ano living na ekọ ama eniama bo aye den afa de ho side no omuso ye den peje omumu se sie le kroma de okon ba bie ne meka se ho no maboofo ba bia anju bio Accra Ghana ha ba bie ne ho ne mane boofo Accra no ba be fa ne ama no wa ha se di akọ no ama omo ni betimi afford no sisi Accra say no okoto enam cramp na hwe price Kofi ene single room 800 a month single room mi twa wano atomic ya single room self contain higher 800 Ghana hatu ase ya mi kope bia ma mi nua yes ba no single room 800 cedis a month sale enye na sebi mo de he wo mo anei wo mo ba bi wo mo da hye ho wo pa ebre wo mu a ho kepon a mo ma ye mfa ka ne ye nko ho de ebehu ba ku mienu miensa so mo nam ho we should just engage them for 5 minutes hey one situation they cannot even afford 100 cedis a month Okogyeabour Ocran ni mo ayden okoheo even adidie mpresa kra no won to me so say ni pa no bed den abe high bedroom single room down higher minia ba ketwa eko Wisconsin yeah the copper down higher man room higher uni wa he oje 9,000 single room a year okon any say 800 cedis a month wahu single room edan edan pon ba ko pe ye de port kakra tena ho e AC ani manipa na betumi aye atena ho no magye fra market no eno no se onipa no so obesage 2 years advance na obegye na odi atamse by 2 years no na amount 19,200 Ghana cedis approximately 20,000 Ghana cedis aden Obia watu kwan se obedi power nkra so onkotua 20,000 Ghana cedis ana 19,200 efa nkwaje dan okrum ha obedan enti wako ba bi no nya se hono mo ne de enuadan na ne ede bia 5 cedis ede bia 2 10 cedis ada bi na wo tua nkwaje obetena ho ono so ye Ghana ni wo ye nipa enti emre du so okon ye betena se na ya dodo ye ho ne ya fili ama won mo ni bie no odo ne de nya botre na ye nya bi wo Ghana ha obibini nya do ma ye obibini o hwe Kofi ofa wonim tete kwashi yeah tete kwashi say art center is it art market art center yeah art market yeah say first no na wo mo nwene saa niama ne campaign akuaba na wo mo e wo saa kwan no ho bebre se wo free siashi na wo ko dowula on your right yeah 2022 ana ye dwiri hon mu nyina tugu ye ne etwa fenso afa ho ne enkrantie empro enkotre ensoi agehwafa ye nya ho hwe 3 years ni ye nya enipa no nya ho hwe o na ye frozen oni of oni mu jene for oni mu agbogbo sho ubu sawe me fa wa ho se me mpeso aso da ho ho da ho ma sa mo bra bia oh senior debi we sure Kofi me say ho ye Ghana ha ho Kofi Ghana ha baby enipa betna ne sabe kona no ho eye panimu akono eye esikafo ni bi akono se ye bepamo ne ye twa fenso afa ho ama ho no muafuo sensa wo betna ho ato ade ni se no ma be CCC 9 bi wo mana ya pam wonom 2022 ye dwiri wo mo ne ma nyina togui ade ye twa fenso afa fa yi si eye ebia wa wodia what am I say but so wonim say emprempre wonya nya ho hwe a 2 years ni art market o enipa bet say 600 another ho mo nsako o ma no because say wo mo tonton sa akuaba sa African wear yes ye dwiri awia gede ade excavator
edwiri wo mu nyina pam wo mu nyina free ho ana 2022 no nipa na ye ne dia ne gina so minim onade minim nipa kra ne dia wo gina so ya gedegede twa afenso of aho nyina e kwa 3 years ene e ho no mo da ne bola enwan emponche enkura e ho no mo didie sankrofo no they are displaced me fa wache na jene phone so me fa wa minim se ba na o mesisi enye mense o tabe sa de wa sem na aka oh senior sama chiro se ho ye mpeso ha ho kura enti one more motete cycle hoi ai ne jashi wo mu there are about 3,000 people yeah nipa ne do so o mo to aba anambwa yeah o mo to aba o mo nyana to aba politicians o mo nko campaign because o mo nim say nipa edan etete wo so they go there. Politicians no any more situation. And I want so nim pass and ya ho no mo pe. Na emom e ho na situation no ade abrabọ no yaden. E do ma kwatena. It's official. DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9
wusu a wo maduasa na nso wodi abayen sana Ghana tie o me pa cha asem no a eye agema pambo kan ye no asekire nie ye ka se obi eye amoa wusu a wo maduasa na nso wodi abayen a ye kirem ye breaking down amo ate ase me pa cha mi kuro ma me bi wo 13 eno ntine ba wo twa to ne afra no edusa me pacha wo ebre so yesa maame no nani fra ye wo dadam 8 years ne ma no kokure ne hono a wotena ne nchen esomo no enti ebi hono mu a awia wonam eho na se bia wote se nipa nante a na wotiem ho na ekoi o magye nkoto nso mreme sebi maame no sebi maame ne timedwo nso no wodam wonya wo bi mpo a wo hata sebi na dwonso ketempo ewo awianum amano wono ne yekan se amoa wusu wa wo maduasa nanso wodi abaya kire se de wotena ne nchen ba ko pempo ebi ni ho saa na o my Ghana tie wo my Ghana de ba de ne ye wo oil ye wo gold ye wo timber ye wo bauxite ye wo nchene ye wo dian wankasa bobo nenso hwa benedia Ghana na mu sesiai enti wo my Ghana no ye direct example of amwusu ya wo maduasa nenso abayen anaye die na onim se enwom no wasa kan sem bi se enye wo bi na kumu antwi na mum eye buasia ko na ne ti agye akyerema wonim buasia ko no eye Ghana fo no a eye buasia ko no odi ne ti agye akyerema. That's right. I mean so Obia na obeti ase yie pa me pa cha buasia ko ana ono anepe ana odiniti age akyerema. You see wonum asesei wonum akwasa wa how yi mun hwe womum akyemienu ye wo NDC fo ye wo NPP fo amene okasai womo awruti for 2 political parties enti womo ankasa no baabi a womo tie no womo nwere hu baabi a womo tie no womo na nwere hu da na mom de womo dwere hu ano eye eshi urado any no ababase ye wo bi honmo a wo ye NPP ne take adia na nyakura no a won fa wo so odake asum wo beka se eye everything is okay in Ghana ye wo bi so a wo ye NDC ni na NDC teso no wono so owrutu se uruta etietie mu kan se de ekwaso no enyakura no a eye you see ye yankasa ne yesum ye fidie na eyi yen enunti amwawusu yen Ghana fo no ye ya ne yepe anampenefo no ede eti akwaje akyerema efiri se ye to aba ema pani se di manim na mama deso ano emunya ha. The responsibility of a leader is to lessen the burden of the follower. Nipa na wodi na che no wapani ye de wodi na nim se bua no ye nhyehyeye na ma nipa na deso a emunya ne ha. Nipa na deso ano bua no emunya ne ha. Nanso ne adeso no ampanifo ne de aso aye no wo mo asa ahuri etene ema no so enu ntinu eye 2 double load and laden. One more and then Ghana for who dear what East Legon dear what Trasako now no poor ni bibi die no won kuno ema political party o na mo no a baby asabio moda enye baby amotie enye en minim se enye sa na mo pe no na mo no pani na wudi na chi no wa hu ni se wa adwe wo fom enu nti oberenda useless until se wo bewuo mame kwa o maso na me Ghana fo ni nkomo ye nsam no he ye kan kura no a he Ghana ni a wono he wabɔ na adwene po de watimu no saa no opɛ no enti ye kan kura no a ya bre yes Kofi me dey 2 hours 7 so amaw wonim say wotiwa no wo sene so fumu a so via waka no o say matete da so ade aso ayen but wo monsa ene wo muti ni wo nan enka bi. That's right. Luke chapter 11 verse 46 no verse 46 no o se na waka se mo enkyerɛkyerɛfo nso munnie se mo de nnesoa ene nnesoa mu odin ya soa nipa no na mo ankasa de mo fa mo satea mu ba kumpo enso ano oba mu no mo sana kyerɛsam na kanti wei o ka de amaye ya kanifo no
Kamu fi sabe Ghana for ne ya jimia. Ena ya to abayi nipa se nipa ne ye nim kyerɛ ye no ma ya de so ne munya ha. Ena ma kwatena se abopo. E de naso na so na sabe Yesu timamuni nso timamufo se ya dwene mo hanti sabe. Ne de mo kyerɛ mo de ya gura to pressa. Na nkosi se be se sa ya adwen na ya adwen se sabe. Se de mama bi sufo adwen no. Ye be kwaso abre. Nti aba ya men to sebe kra. Mama kan sa esen se radio sunti no. E kopo mo se ye be sa se adwen se sabe. Me dwene ho in fact hwe me blame pani ni pi because me meti hai one eba batwi me adi na tira chenchera mini nachi ana ye mpanifo no wo mo fa ahoma enchechire Ghana ni bia kon se bedi machi o ho na boss yakọ no ene wo pe boss yakọ na pe ana bi agi acherema eno ano no enti say ye woni pani bo on mo a me hu se di wo sia ne ho a wonya mmobo biem. I've come to realize Ghana ni a typical Ghanaian and kasa usuma no crowd how because sisi ano the word na akọ no bi wa no abọ na adwene pose me de oye me den a aha na me wo si na me den me vote ama na oye me den a we na me ya enso sai nipa na wo wuru to amanu ya wuwu amanu yi oni mu oba bia chance ya ne krama didi mu ne bo oden e che wankasa sa no mu hu mu na ye wo krama bi e fre ni June na aduane a week bia 3 days bi 80 cedis already already no se wo ne wo ma etifie na wo ma ne yare a sika wo de ekoto paracetamol okra den eya wo den but politician na wo di na chi no ne kraman e wo ka ne kraman no so e wo no ane doctor kraman no every week what the kraman ko check up say ya adwunu mo ha hwe say on say ye wo veterinary hospital bi wo Gempa Gempa na bi so wo Ghana atomic energy ho me so bedru ho no V8 apaki ayi kraman ko free V8 no abawo ne panea me pa che wo ba bia wote no ye nka biem fa kwa adwendwenem ma me ne Ghana fo ni nkomo say ye di akira wo hu ye be kansa mo ma enipa be wu nkwase ewuo 0534050199 0593406565 enokura no yakra de ya kire wo onipa maache ofa wodi de self me frɛ hen obra fra me sa akode me kasa Peter ba kom telephone sa akode ma mentie o ofa yi be ase no ofa my some months ubewu se ye ka ko grade ho nyina se MPB dia na MPB akodi ho nyina na wofa ni nyina no se ne amo Ghana for yadwen e wo fom ade omo beka kire yen se ye wo short memory enti no ni omo pe e na omo ye Ghana for e na ye yan kasa nso no sebi ka frache ye ni munyansa enti no ye sorry a politician frere yen se ye ni nachi ani edi nachi enano metiye abaya omo tu ye so Obia sanko Obia party bia ogu ba bia omo kwa registration e dia ma ukona okonya accident ayi the friend is a politician no wofa ahi no be ma meda se ma wonu amre bi gwantimi anyina so me pa cha oba na se wonu agina so a wo na wagina so bi wate gina so bi wontimi ngina so a ma wonu akwa no amra good morning odi de self frame pa cha wofa chairman of Parakata Man City Market ma mintie wofa no paid one ma was egumi kasa na wo kan no se gise omen yan kasa ya dwene de until say yebehunu sani asese ye ya de no yebebre sani awo kan Obia sebe obre a sebe ne mpapo akura asie tunu ono ana eba se ye nfa kuroma obedi echi enti mesre ewemisi akasa ba mesre obi biara otie se as a politician won de wo hwe won te bia no no bre na obre on ti sa bre no wo ana hwe asetremu hwe se kwan a wode wonam so
na yen sisa adweno yen fa adweno nye adwuma ye de adwuma ye ho beto ye ofa me ka dem tietie bi me bra wo kasoa o se obi atimfie ne hu mobro nti afei onye ne dan kampo na se nipa osora ye mna chia every day obeso be say 4 o'clock na asọtiti we bi kesiye ono onemu no prapra every day oni time kura o man kapre kura o ko sum ne nyina de be kompa ebo ena o hwe ya na ojaye enti se nipa no no hu se ne ho ye mobo mesre se ye se ya adwene na etobiri bi a wo hwe nipa ne bi kura na mo a o ba se wo yo bi a wadwena kodu baabi a fe wo hwe nipa ne bi na mo a na wo bisa se Fachemne, we ordain. Medas say, Medas say, good morning. Good morning, Opa. Me offer say, Bibia, yeah, now swear. Boko, Opa, I don't make it in the Nungua. My minty way. Opa, the American say, in Ipanangasa yet to an Opa, in Ipan be who or Mangasa homo. In Nipa, ever so, ọmọọchị ọmụnụ ọmọkọsọ hụ achịrị ọmụ saa ya omunu sị wọn hụ ya wọnụnụ ọhụrụ mọbọchị ebi a ụgbọ na barabọ mu ọba unya pan gọtọ edwuma na no ọpa obelu ahụ ya obelu ya ma hụ na hụ sị madam bi esi dai ẹna ọhụ obi mọbọ ẹna ọdị ama nso ntịrịm ọbẹjẹ dị sị nipa ndị nkwado so kwada ne n'adị there's a 10 years na mi nua no kora ọmfrẹ Ghana kora da ansa na later me call me papa go na okasem se unu anu se wan nim no am empire man anya de unu no be fe na boy na otin da mu de na kwadire so ofa we nyina ye endi ofa me se eni pa ko aso odi so bi be da ko bi ani empire man o ire no man ne obusia na obi opa na sam empire man ne ya mi se na anya ta you agin for bi ani pa nye me da say Syria me so me da say good morning ofa me pa cho me ofa se be ni to ofa se Nicholas me ni Nico mpacho mintie we ofa the way mo kan aya sefin eya we ho ofa na mo ka fire service for the ofa ebisi ewo oyarefa school junction ofa obi fi ehye ena o mu free madina eba be dumuja no castle ye 4 na castle ye 4 na ba ko pe ena nsuo eno kro mo si nsuo ni half DLFM 106.9 you specialized and omubedura one so mu pensu akodu eja no tank yen sani yen solution no mu ti dedi eni etisade a honfa mo pump ne mbla ye reservoir bi o ejumu na mo fa nkotu na ofa omo so mu ni pompa omo di twinsuo kasi yen ni pump ni mo ofa eni e kire o mo se eni o danfa na hospital ne chiwo omo ofa na kwan so na ewi fa omo free when mo be tie na ni pani fi ashi se juro be e Ghana ye problem ma na eduma no ope onye na eduma ni wi a adani problem Ghana ye problem no ofa to be ye se mo tun eduma na o de kan na ko sifu empty we mu nsu engum na o da won bi si ehia afi na o ko bu nsu anado sese ko bu ana o be tu kan empty abawo na o na o chi fi wi a nsu na o de kwa ko du bia Meda say Mira Meda say good morning no me pa cha odi this offer me friend me pa cha Cassandra here Auntie Cassandra ma mintie we wafa yan pay fund your name is no say yan here for no de e o mu ya a say ye hu no ya o mu ahi o mu say ye hu mu sana ye hu ye o mu ni sana ni hu no that's upa airport first second upa traffic light baby ye sana o pa bia so no mo ye at wo ho e ho mu ye ni ma foto ni ma wo ho da o mo be pam mo ni na wo ho da be sin be o mo ye hwe wo ho because thank you for no mo ko gugu and it's almost saying, Sana, I have a pay and quote no one paying. Let's make as a muska from Kwan, not we for combat Traviasa. They ain't here for no other baby. You have from me to moment to say a musa, a pomuso. A pomuso, I put up house here, Kay. What's on TV? And call what a for who can say a demo quite some demo. Yes, no more. That's no more. Some demo. And a woman number, copying someone. Omu akafa mu pede bi omuta
ati ye pe panyefo na se omo ho ye mobo kaka wo maye mo na ye so ye kom ho ye mo ye hwe anka ye mo ne ye bo omo Meda say yo mama meda say pa good morning. Good morning of Agansa Cat. Me pa cho me offer se ben ye. Me dey the band the Kasa Free Tema Committee 5. Ben pa cho me ntio. Of Agansa Cat mamo kana ye no kre. Amount for Tokyo almost to secure soon. You see in the 14 iPhone 14. DLFM Nipa wonya mobo. Nipa wonya mobo nti ama mondwen so much many nipa pretend na oboye the mad no Ghana ha. Obi to asase untu men koto ote kiosu you see phones akese. Nti nipa wonya mobo ai Mate me da se papa. Good morning. Morning sir. Me pa cho within the self friend me friend. Mbacha wa mentio. Sano manawa ay kadu na ya mo. Shash honna na o kan na ka. Abaya na ma bono pa, ata na ba na ma shi hono. O ko di ki ko 1 week. Da abaya na. Hadi na kan la ni. Wa shon na. Meno ka ba ya ko to ba o aboko bi sa do ana. Tumadi. I'm a maybe get me toilet 2,000. Try that the next week. And some of them, they are party like ours, and next day will be Go for Bopao. Yes, it's a fire no your far, and then you are got to man or book a book of his side. Yo, me da say papa good morning. Good morning. Me pa cho within the sign out from me friend. Obi the pombe de ha ana kasa no. Me pa cho ma mentio. Ofa. Magana fortune to say. Yes o no. Epinifo no the portion doso. The portion no doso. Ese MPP NDC ye ya dwi from so. Ye ya dwen e from so because omuni emwo bia the boy magana. DLFM. Don't forget them. Don't forget to when you go different place. You go different place. Also say na, no, also forget no. Some you call about you, about phone or some mutomaba. What I say? Because we need nechi. We need nechi. We need nechi. Eta na ogu say mobi. Momo. Tima phone to say MPP NDC. Omuni mo bia de boa omangana. Sana be say hu. Ene be say muka. Munye politics ni tie omo. Munye tie omo. Mo mukata na yewuse de muka throughout. So that say because that two politics no omunye la go pe. Omunye fi de boa omangana. Me da say papa. Menia. Mbodo. Hello. Me pa cho meet you. Na MiPROMO MP ko kwatin obuase MP. What the Obia din pa cho. Me ndame kantia. Dabi say ye no yenye politics yenye partisan politics. Enti pa cho de Obia din nyame nhira o me da se. Wo de enfensi ase bibi ko so obuase o say hihi o. Wo manfo no so wa adwen. Wo mo pa wo mo nto so mo mpenso a wo mo nyai. Enti senior nyame nhira o. Me ntwa so but fache me da se. Good morning. Good morning, Alpha. Me pa cho ye me last call afa me pon. Alpha, Phantom. O say? Phantom. Me pa cho me ntio. Alpha, and benefit of home. I sometimes look at some Ghana for Kana. Me find myself here, me ya. She, California, no fine issue. My plan a honor pen. If you do about what I find in you, I find it 12. I find in you, you do about one of my excavator, no make use of. I made use of both of my banana. Almost 7 years, I know my son's money. I made become with the same thing. If you got for the app, okay, the more cry.
Meda se papa nyame wonhyira wo abusua ye ntimi emfa afrefo no ebiem ye ntimi mfa biem but question bi abamanu o am pese me bisa bisa akumbisa ye radjon kuma wuye no onsa anadru nyina no am the light ye kwan wadwe so Emma mia minua pani Kofi Adoma Kofi Adoma wanwani Kofi baby a Obia no metia wo Kofi eko ye interview anadwo na contractors ye adwuma obisa contractor ne se we no by election nti ana mo ya na se kwan de ama contractor dada asema contractor ne kan ye video ene say oh enye by election wa na ye de ama contract dada but me pese me busa adweso kwan no wo mogai ana wo muguso eye enya manyosem na ne anambo ade Robert mosometwe me enawia me enfa Robert ye be friend na ye enfa Robert na ko nim ma men ka asem we omra me be sori so wonim se aya na binim nam kurum ha se ya na me de se ye de MPP atade sha ponche de ne begina meto aba ma no se ye de NDC atade na sabe ye de kankane na ye de shena meto aba ma endam pese me ka kire Ghana for say unsookrasi ni pa e free na eko kankane miti be charge yes se o ze matra enwura mu ache pa na nti free nwura mu ne ba me na me ka kire o enwura mu ache matra ache pa enti le free na eko wo wonnim se MPP nim na mo de aponche e de atade hye ne begina wa kunedi eye nam oh me ka kire Ghana for no aponche wo ye nam se se MPP de atade e de sha aponche de ne begina doma munku na we eye nam mo NDC fo anso sabe mo ya titafo na NDC fo ko fa kankane e de NDC atade hye na munku na we odamure ma ye nam na mo we efri sese mo nya asa tebia na Ghana be kwaso abre ya me nhira ye nyina wo nhira wo so sori ko ye koso abre ne sori ko Kofi ye sori nko wo fa me last words America ne say Ghana fo na ngasa na to de bi a ye te ha na esumo ma na esan ye me ya senia nshiminu ya be ma nhira ba kan okwabra ne ba ko gina ba bia aka say na MPP de o de akoko besi sukra meto ama NDC de akoko besi sukra mpa meto ama no because me ye party ni me ye yi ni ntine ha na senia omodwene no ene senia citizens ni bi yom ho no enti na mpanifo ni huye nkura no ene omuhuye nso da kopem se timamufo ayete oman we mu adwene na wo ye tirim no bi bifo adwene na wo ye tirim no besesa nyame nhira ye nyina Kofi won nhira won so se medi akira mebusa ansem a nso metaa mo so because kumewo so anadwo no mo ye kwan me pacho kumewo fo kwan no yeguso ye ana ye wie asen of ni ye kwan eno ye wie ana as yeguso ye chai Jesus Christ atade a obehye no ho eno ana nipa begina so address wo you be addressed based on how you dress ma almost start a rally rally na ubo ni badom oh Ghana they bro I was here dey see me so a fear sugar e de yekurekurem e beto awso after yekurekurem ye de awia prem to bre kase ebo e beba after prem to bre nana adwase oke ene e ya wada ntini ya wada compound one ne mpamfo akire mo hene kwa amefum any sexy journalist beba after that papa no silver lady one also e de aben wa habeto awso na afei enyumre no nsia kase ebo nso beba ye fe no wo adwuma after wo adwuma no awoso enso ebeba DJ Omarion ana dedrum edi manimu a me betena se ebesom ye thanks to my brothers ameno mo eye adwuma yi enanopai asedan koma wo Ghana ni for giving me the opportunity metina mu ede maamenua Roman father Roman bibia ehye die nanopai wo a wonim the chief executive officer Emma GKM Engineering Company Limited ye frano Mr. E.A. Menu Buachi Yadom wofa baby a wo bia no
wɔfa nyame wɔ nsira wo metia wo papa wɔyɛ me wɔfa nimpɔn wɔfa baabia wo bia metia wo ɛda ase nyankopɔn bɛkɔ so ahyira wo mea me wɔfa iye manu buakye yi adom menhyia wa nkamawu nyame wɔ nsira wo abasa